I'm a little boy, I have a little thought. I wanna know this world from above the sky. Don't make me cry, do let me smile, smile. A very good evening to our viewers. Welcome to ELITETV Plus. Adom na yengbiribasi Indie Evening. Ngasigi Indie Evening da akoy ka unazagadariba band asi, one of the pioneers of post-punk in Manipur rock music scene. Adu oibeda natana, one of the largest fan followings su leiba, aduga handak chahi kaya gap lairaba matungda, makoygi anoba single, habadi the British monarchy released taraga, a big comeback amaga loinana lakpiriba, the Dirty Strikes. Welcome to ELITETV Plus. Hi, thank you. Yahanan brother mayam kamay to bidi, habiro. How are you feeling today? Habadi, just how are you? Kitang excited show, kitang juk pakat de. Okay, pakat pigan mo dum. Sige kano se kui ra waitare. Hoy. Chumana interview ko tau de kui juk kui de. Hoy chumi. Duga kitang ju kui mixing motion aitare. Okay, okay. Hara we then. Okay, okay. Thank you so much for having us. Okay. You know. Okay, ihan bada koi Dirty Strikes ki band member sing sak khangna bagi tanja do lokja ge dun ihan bada asom dagi horaga isa gaming and your role in the band adun nang habi. Oh, I gaming Kennedy Haikujam. I sangom mandagi ne. Aduga band jigi aina isi haisak baju oije duga lyrics aina ijaraga ko myam tathoken taraga dum adumaina band jigi oiba keno singer songwriter. Yes. Okay, okay, vocalist and singer songwriter. Okay. Songit habi. I am Thomas Nam. I sing some of I am guitarist. Okay. Song habi. Drummer. And the drummer. Okay. Song habi. I should be NC guitarist. Okay, okay. Okay, koi band members ngasi je mi ama dibu le adu bu kasu kai de khong ngasi adum the Dirty Strikes representative mayam ga dum unadana wari watai sadana tongsi. But in the first hadaki anoba album release to sorry single release to basi matang da lakchajing ai ihan hana the Dirty Strikes ki no gi formation story se ihan hana habedi band members sing je unaga kamaina noi se band ama start to ki to sige hana khalak pagi wakhalon kamaina horoki bano habedi akoina sum the Dirty Strikes taza base ko isu kuire ko aduna habedi yam kuina ler amnina habedi no gi formation story do tang hana ko viewers share to be. Oh, thank you. Live say anobama dum tawninga dum lai hai tare ko since from the very beginning anobama dum myam manda ba amadum tawninga dum lai ayuina duga ai bandmates akoi bandmates myam je matang sumai sinaraga matang koi last ta koi team mama koi combination ma club sa koi si oi bai tare ko but I ga band form tawminara ko member amadi so sorry ma laidre ko yes aduga matam dui ai akoi drummer oi drummer band su my personal keno khra dagi mo chilena they all live mo no to khra kanda nongna mu band je establish to gramina aina tom umakanta de nobo jona recently join tawre minus mine tawga mu new lineup is my lineup ama sembadagi since ahamba du gi matung da si sembadagi si gi lineup si dum lai rai ta throughout all the years aduga kitang anoba ade kitang youth ta message piba yaba adegi lyrically kitang energy yawba keno masum tawninga ko kadum yawga la akanda 2010 the band gaming je form toga we started performing from properly adugi 2011 side gi dum swana band je established to hoki wai tar aduga akoi gi yamna Dirty Strikes ki yamna hoi akoi side ga di khangge duga akoi gi yam nungai jaba ma akoi gi oiba pot ama dum yaw go tholak bai tar akoi mi gi band gi cover isai tarok ta habna te tawre akoi de inspiring oiba band gi cover tawre but na akoi gi isai su adum iraga adum sakpa adum hore haitare hek hobodagi dum akoi je adum akoi isai dum ijaraga yaujaraga dum lakpa ben mas dum moi okay aduga somna vocalist lere aduga instrumentalist sing the guitarist and drummer sing the in hangjening base had isani ihan hana dum instrument je tamba dum hana digi dum tamjarak pra na traga na sum pamjaba dagi changkhibra habi isagi passion oi begi changira na traga hadi kamaina changkhibano hadi how did you start to play your instruments first and how did you join the band I am a combiner. Adum yai habiro. I you and Hagadi guitar adum Huilakagi Han Kaka Madagitor was some tame. Lana guitar said Yam Pamsa Pagi, I know Tamana. Tamakan dum Hojudum Shake
covergumba isaigumba adum saga adum akhoi adum gig masa masa adum tawraga adaina laena laga ajik Kennedy na haije adaina lae aduga akhoi 2010 dagi aije maina join tawne ben ai adum mangda akhoi gi tongan ba akhoi gi ben am lerame adum akhoi local kanu hat imana myang ko taw adu dudagi adum akhoi jum khangni khangraga lae aduga 2010 dagi join tawre adagi adum mathang mathang adum adumaina lae okay mama gi kamai tawa mana ba digi anaw bagi ai su dum hadi dum pi kan dagi dum akhoi yambam na guitar porpadagi porpadagi dum pamjabaga this self learning tawraga dum tawgi boidera father su dum ngongsa bai thai se mai i ju khara yaw da tawraga dum kamai haigi no khangode haiba adi leidana sum hadi kongba haigi base mai tawraga hana atopa benam da yawrame adu 2014 adwaida aduga aina join tawki du kya 22 adwaida post corona virus ki okay data site hana budi loi khangne akhoi aduga ina han han balak chanu se the Dirty Strikes the first EP release to give say 2011 adu oidini ko 2011 da release to khre aduga adugi first EP ma develop to rakibagi matang se habadi the yaw ki base sei mangani ko yaru chadu dagi yamna theme yamna habadi akogi awareness for sei theme gi so yam yauri ngasai pandi ki ba ko backstage wari sana gi bada ngasai gi HIV patients singi matang awareness pira pagumba sigma stigma ko no sei yaw bagumba adagi yam yaw ki ko ne ta ba nungai gi ba habadi elements yam ano boy ba tare ko adugi first EP ma ka form tar aga puthokki bagi matang gi wari se tum viewers ta tang share He's a Korean, Tom Jor, boom, Umazor. Teen struggle to it. Okay. Teen struggle to it. Very limited resource back in the days. Per stadium, let them there. Being with the Pule, boom, to a Quenca would have been as Sami, some one let them, a Quenca. Aduga, proper studio recording to Mama, let them there. And then you was going like a beach, like a beach. Okay. The game land like that. So, a quick price case, a quick build up Yamna Quigi Tominator, Tominating of the Moinaga Master Lorega and Perquisado, Taya, the times unlimited over and a quick Nokia rock face and a Matamda Nokia sponsor target Yamna Sober concert, Adu release Togena, Mayam to get so high to crab. Aduga. Akoi oiba planning to dum la aga mina ka shelapa dagi studio gi koi saje kitang professional commitment nungi pose buji ti yam na change tore but 2011 to the brushing je no ri hai tare ko adagi akoi nan to hawla ko sei kan sai ngai da akoi gi pamja ba akoi gi mong da ai gi lo ai gi pronunciation da ai gi essence section ba da kanom lakshan lagan nang da du soi mai ja akoi di akoi machine oina hana koigi thamoi de ha kon na ta ba akoi tawgi du re ha ben ngai ta boi kai da boi ko da bi halana ba adum khangi da no hoi ado mi gi lam gi mina ding asi bo mayam khongjore am ta adum loina appreciate tor ba ngak te ne ba but akoi khoi gi sai ji da di adum since from the very start jingkana ba jina han adum atopagi keno da yam to we do isei mak to dum sigi possible akoi adum yor ga lai hai ta maroina sum akoi maroina akoi gi kena akoi action nai ta ko ma gi English pronunciation adu sengi sengde adu ma adu akoi dum mapan gi interview am to botam da su akoi dum adu si sine akoi represent to ise akoi gi seng original kasu akoi na manaba ade British accent natraga American accent manaba akoina sauba natte akoi dumana akoi gi hydra isagi oi characteristics to hadi face the hapne ba habdi where hadi akoi America de la aga to natte mane si akoi na ita aina jitna ke to su kasu ta ro habdi sigi music ki true si akoi expression na mapiri ni dana aduna adugi kano dum reflector ko ni habta ro EP du da akoi na yam interesting oina sakiba isaije adum when she kiss me she really kiss me kind of yaw sina ba popular zo oi be sei mo she lust and love ki mark ki ko gi isei ni haita ko aduga meantime like a puzzle to be solved sina akoi na matam du lai the pride infal the from mess ni haita pride infal the puzzle gumba ma ko gi ta di ba pora ma gi ta ko na mai saga chara gi isei ne aduga just a patient like everyone sina akoina zaw ko da HIV/AIDS ko gi
ꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯍꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯣ ꯀꯕꯛ ꯀꯕꯛ ꯁꯨꯝ ꯃꯦꯆꯤꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤ ꯇꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯒ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯩꯅꯣꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯎꯁꯟꯅꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯠꯁ ꯄꯥꯛꯂꯛꯑꯦ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯕꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯎꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯆꯥꯁꯨ ꯀꯩꯝ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯖꯗꯦꯅ ꯏꯚꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯏꯐ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ HIV AIDS ꯄꯦꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯥꯎꯁꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯎꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯀꯦꯟꯇꯤꯟꯅ ꯀꯩꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯏꯁꯩꯗꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯔꯤꯛꯁ ꯀꯩꯀꯥꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉ ꯈꯣꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯂꯤꯔꯤꯛꯁꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯑꯃ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯁꯩ ꯋꯦꯌꯔ ꯗꯨ ꯑꯥꯏ ꯕꯤꯂꯣꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯇꯤꯜꯂꯤꯅꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯟꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯂꯣꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯟꯗꯕꯗꯣ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯅꯗꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯈꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯎ ꯁꯦꯒꯥꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯁꯦꯠꯂꯤ ꯁꯦꯠꯄꯨꯗꯤꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯖꯩꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯈꯔ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯐꯝꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯣꯟꯊꯤꯒ ꯆꯥ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯪꯒꯟꯗ ꯄꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯣꯡꯇ ꯏꯟꯀꯔꯦꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯏꯇꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯛꯐꯝꯁꯦ ꯁꯣꯏꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯌꯪ ꯑꯦꯗꯜꯠ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯤꯗ ꯎꯠꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯇꯤꯚꯤ ꯅꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕꯗꯤ ꯃꯤ ꯂꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅꯕꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯪꯖꯐꯝꯁꯦ ꯏꯂꯩ ꯂꯩꯇꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯥꯏꯟꯗꯦꯗ ꯈꯔ ꯄꯨꯜꯂꯤꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯅꯕꯗ ꯑꯍꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯡ 7-8 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯉꯝꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯗ ꯗꯔꯇꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯁ ꯕꯦꯟ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ म्यूजिकल इन्फ्लुएंसिंगꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯕꯦꯟꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯗꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯆ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯩꯒ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯨꯝꯃꯒꯦꯀꯣ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯨꯝꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯟ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯅꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯂꯤꯋꯨꯗꯀꯤ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩ ꯈꯪꯍꯧꯋꯤ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯕꯣꯂꯤꯋꯨꯗ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯣꯂꯤꯋꯨꯗ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯁꯦ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯕꯣꯂꯤꯋꯨꯗ ꯇꯛ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯣꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯦꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯄꯤ ꯑꯗꯩ ꯈꯥꯕꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯣ ꯃꯦꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯍꯧꯕꯗ ꯈꯪꯍꯧꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯣꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯣꯡꯍꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯔꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯞꯇꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯤꯉꯣꯟꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯁꯛꯄ ꯍꯩꯇꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯁꯛꯄ ꯕꯦꯟ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯪ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯅꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯁꯤꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯨꯝ ꯆꯣꯡꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯣꯅꯔ ꯃꯈꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯁꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯁꯄꯪꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯔꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯩ ꯏꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯥꯏꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯥꯏꯅꯔꯦ ꯊꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯥꯏꯅꯔꯦ ꯊꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯟꯊꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯔ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯤꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯣꯟꯊꯈꯤꯒꯦ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯁ ꯄꯪꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯤ ꯗꯣꯟꯠ ꯒꯤꯚ ꯑꯦ ꯑꯦꯐ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯤꯞ ꯍꯣꯞ ꯇꯥꯏ ꯑꯃ ꯇꯥꯏ ꯃꯦꯇꯦꯜ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯦꯟꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯞꯇꯥ ꯅꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯤꯟꯗꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯁꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯣꯅꯔ ꯑꯅꯝꯕ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯔꯥꯡꯕꯁꯨ ꯃꯦꯇꯦꯜꯁꯨ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦꯕ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯔꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯗ ꯂꯤꯔꯤꯛꯁ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯒ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯦꯂꯣꯗꯤꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯎꯟ ꯏꯁꯩꯗꯨꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ 2009-10 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ खितंग ज्ञान तारेदनको अदुदै ज्ञान तारखोदि जुम लिरिक्स कादसु तम तम सुम कनेक्ट तौबो हाइतारे अदु कदौबगी सिगी बेन से याम लांगे मागी सही स्टाइल से समना हाकंदा एग्जांपल हम हाइजा कंदा से खोगी खोगी याम फावसे सेक्स पिस्तोल है बेन हम युकी मतलब याम मोइजे मोइ से फजन सही छु नुं तार से रिवोल्यूशनाइज तौबनेबा म्यूजिक की कदौबगी मोइ से मी यामना पामनै नो का एग्जांपल निको सुम येंगो कान मोइगी लिरिक्स तो येंगो कांदा अथाय ओ तादि अखोई मणिपुर दसु सुमाइन तप्ता है नुपा से सुर नुं याम फजर सक पदतासु मी खुजमक लो याइदना माइ से लास्ट अदुन ओ मोइ से अखोई मणिपुर की ओइना तप्ता फाउ सुमाइन पृथ्वी ओइना अथग मोइ लमदुगी ओइना दुमाइन मियामना मोइ याइ से अदुनि गाय कोना गचुम तम तम नि रियलाइज तोरको अदुमाइन तोरका नंग सागी रॉक बैंड मैम अमा फाउ मैम अखोइनगा समना हाकर मेटल बैंड मा हाइसनि याम लांगे माइ कई हाइनो खंगजे का हाइ लास्ट डिमांड हाइ छैदुदि यामना अखोइगी मी यामना सोंथब मी वाखन याम सोंथब मी दा मागी छैदो तारुबदगी होइदो यामना मेंटली याम स्ट्रांग होहनबदगी दुमाइना हाइतारेने अदुमाइना अदुगुम मयाम अमा सुम तोरपदगी ओ सी सिना मरम ओरकांदनि पृथ्वीगी मियामदा अनु फाइनली दुम सुमाइना बैंड मैम अमा रॉक बैंड मैम अमा मैम तानरगा फाउ पामनै जे अदुगी कनो दुने आई सुम अंगोदा सुम तम तम रियलाइज तौदे अदुगा दुम होय होय साउंड सु इम्पोर्टेंट निको होय पामजरीबा अदु कमान तबदि पामिनो दुदि खंगजे अदु सुम अदुमाइना पामखिबा दगी अदुम अखो इसै मयाम तारागसु अखोइना इसाना एगी ओबि इसै अमा सेमजगे का हाइबदा मथन ऑटोमेटिकली अदुम आई मागी अखि कोड की पैटर्न हाइ तारे इसैगी अदुम मथनदा अदुम आई कुछ अदुम चसगिबा हाइ तारे ओ एग्जांपल ए पायमे द जी एग्जांपल निको अदु सिजे आइना सी पाइगेना नतब आइना गिटार खोंबो हाइउरे अदुना आइना केनो इसै अमा सेमजे हाइम मथनदा कोड की आई अंगोंदा मागी सुर हाइ तारे अदुगी पैटर्न मथन चसगिबा अदुमाइ तोरगा अखोगी सिगी बैंड की सही मो की ओयरपने हाइ तारे कुमागी म्यूजिकल इंटरवेंस मिक्स पन लाइ कोन लाइने सिंपल पांग पाइ तारे lai bai di te jam mai ga hendan mata dum ai ke capacity dum tin ma dum to gi dum fain to line to la ga dum si gi sai to tak bai ta pang gi bai te sum ta ta ga ai gi pot to sum kon hadi isana khong bagi hadi pattern je hadi influence ta na adu de gi di pamjaba de express ta na dum journey mi gi type ta dum ade develop to rok pane ba de gi last dum sem ta re ta okay now bagi di kamile hi oina su dum sai da to moina hai bi gi ai thaina hindi gi thaina gi मोमराफी गुम्बा अदगी अदुम सुदुम तारे हदि इमु मनुंग सुदुम ताबदिना अदगी अदुम मैथै लोनगी सुदुम तारे अदुगा अदुम लोइन तारे अदु हुजिकी ओइना आइनो हुजिकी ओइना नुवाइन ताइ आई क्लासिकल पीस खर ताइ हुजि आई सामसु कनो थादुनि एग्जाम थादुनि अदुगी अदु हुजिक अदु फोकस तौरि आइता ओ क्लासिकल म्यूजिक से वेस्टर्न क्लासिकल ओइदोरि से ओके ओके यामना फबक खोंथांग हमने हाइजनिंग हाबदी से क्लासिकल एलिमेंट से कमाइना खोइ पोस्ट पंक त कमाइना इनकॉर्पोरेट तौर के से खोइ फीचर द है कंजनी म्यूजिक को अदुगा इन मखा दाक्सनिंग बसे द डर्टी स्ट्राइक से खोइ मणिपुर दि से हा बद सिन थलक हाउबा मतम दा अदे सामक सु यंग जहौवे तारि हाइ कोन नोगी हदि ngसाइगी हदि एनी काइंड ऑफ गिग त खोइ दुम यंग बदुम हदि स्कूल कॉलेज लाइफ मतम दा दुम यंगी द यामना हौरा अमगा ईपी से फजन रिलीज का तौरगा द डर्टी स्ट्राइक्स ना वाइ चारमगा खंगहौदना हदि बैंड मेंबर अमा लेगितब ngसाइगी ट्रेजेडी अमा सिनाको मरम ओइरगा हदि बैंड जे खोइना हदुम हदि तागिद्रबा अदुगा तागिद्रे अदुदगी याम कुइना गैप से लेरुरेको अदुना ngसाइगी से हदि बैंड मेंबर लेगितब ऑब्वियसली हदि यामना पर्सनली दसु याम इफेक्ट तौरंगनी एंड प्रोफेशनल दसु ऑब्वियसली इफेक्ट तौरेको अदुना दुगी मतंग द करी हाबिनिंगी हाबि याम कुइना गैप लेकिबगी मतंग से कमाइन ओइकिबनो द इफ यू वांट टू शेयर अदुम हाबि कोई से पॉम तो फाउंड उधर कोई से किसी किलोमीटर में फाउंड लाने में तो नाते कोई we can meet in 5 minutes तब उन्हें ब या वो कोई में हम जे
chahi tare nipan mapan pau phan phau ge heta marak ta di amu likat ke tawra dum thamoi senga dramina mut lai dramina energy do yaw dramina gig amagi ngak jam tramoga mut amu phamda gi ba adagi akhoi ji loina depress loina haw ge heta lagi daba bms tu di rest in peace ko mau di lagi dre chat kre ko aduga leho ba akhoi da mentally amte effect to ai sam har ka da depressed full kind of I sadly hai tare ko aduga sigi matang ji ju akoi handa ki akoi tholaka album ji ju akoi message not just album ko akoi gi idea akoi gi talk to your friend ko it's okay to cry ko dagi nupi kaina geran to any kind of buda just tell to others hai bagi dagi you are not alone hai bagi ko ma ko yam chauna akoi gi album ji da yauduri ko ya aduga Padan soki aku lehui ba umma ai tom ko sokpo bo beme samju le me maju personally ma keno ken taw redo hoji ke koi anoba member bungji na base khongri ne ko ado bungji ma na khoi first ta akoi sain taw ba adugi bungji ma masi ma yaudi yaudre ko ma su yam na akoi yam nungai hadi pra kanu hai ta ne loop ki ta kamai taw ge da hadi yam na tight knit ma se yam nungai ba akoi gi yam nungai bai ma na ne friend ma se yam thana ma se yam thawai yam jong ba hai ta ma se 2010 da akhoi se band je kon taw le na akhoi je aham ba phone bung je na khong akhoi je hornbill la ko hornbill da akhoi je perform taw ba hornbill la perform taw de bung je na khong bass khong bung je na aw de gi hornbill da gi hornbill je 2010 gi December ne na tra ba ada ju da bung je khong me gig amani khong me bung je na khong ma kan da ma se hornbill la khong matung da akhoi 2011 la kan 11 da gi mo atop ma pham mani khong ba di akhoi imana ba ma haji ki akhoi bass khong ba ma naw ba na ma le ne naw ba na mai ma ming ma na ba ado ma su mai personal problem di ma su to khim ne adu ga dain to ga akhoi last 2000 akhoi gi akhoi bom le tra matung 2015 ha buk ti ma khong win ra me ba ko ade ma su mai personal problem de gi to khre adu ga adu mai na bungje khong me adu ga ma se khangau ga naw bo se ma se Chandigarh da ka no ma like tam bane ba adu ma se ma graduation je loisan da bida ma du full time band taw ra ge na ma se like tam ba to tho ga lai ne band join taw khoi na bo matam bu da hai nang phana nang loisala ga dum nang dum last week khole ka ma dum du ga ha ga ma se dum khoi khong mi ne nuai lak mi nei ne ko du ja adu ga bungje handak ki akhoi na akhoi je band se mu ma se kenjin na hai ba khoi je pun na bo khona ra me ko pun na bo khona ra ma kan da hekta hekta ngam da ba hai ta jam toram ni gig ama lai ne pungkhat lam ni adai pungkhat lam je dum atang du ki gig tu khongam ga dum noal ma dei dum mo hekta pau khongna gi da ba hai ta khoi je adu ga isai di already akhoi na hajik akhoi na release to du isai myam ja ji se sahi manga taru ki mamang da gi loina mak already loi ira ga prepare loi lai ba ga sem ba isai kaw yaw khre ba khoi andaki man na hadi almost 9 years 10 years muki chang bani kaw yaw khre ba ne ba akhoi ji isai na han je isai sum I ba da khoi isai asim pan ma pan mu su ni to ba isai wa le am da na ba isai ji khang ni khang akhoi kaw thok khra ba hai da hai di kui man da na jem to ba hai da re ne adumai to ga adumai adugi mong da lai duga bungje ma se andaki corona matung da gi ne akhoi tam na pun ba hogal ise si je ngasi akhoi gi British monarchy release tong no khona ba da khoi sahi ahum mari mu jamming tawe okay marakta bu dum ti taw ha ba te ko adum matuk makam taw ba se sahi mari mu ki mia se sure corona hek parak pagi udai torop duna au lagi dum aduga sigi andak Iran thu thokjal edan ada khoina su matan boda sigi the British monarchy se khoina sum khoi ngasi taw Iran gi masa hang Manipur la en ko Manipur gi sigum ba khogi sing de lai tribal na khoi tang ga sigi divide and rule hana degi su dum leira ga lai khoina su mun na khalro kan da khoina su sauhum se tum thira kan root ko sing matam da di moina oile ma moina Manipur colonial hangover kana ga hai ba leftover kana moina dana kan to manage the one wine ba sendu ba admaina dai adu ma mayam lei ba akhoi na su moida sauning ba da ma sauning ba gi mo ga admaina idea je kenjina pukhala ga admaina zum idea je ale si sei di ba ya phajare khole si di phajana tor se kana khanai ga da irang la khalak ne si irang se mo irang ki ju si gi root cause ju adu orak tu ni da la sri lam gi problem ni da ada khoi na su admaina aseng ba gi di si ta bi sei ma hana phuk ni tor me ba ha ba di atop sei mo ina mayam da album si ga mai le na single do na ada
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯟꯗꯛ ꯗꯤꯚꯥꯏ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯃꯤꯠ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ 2010-11 ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯒ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛ 2024ꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡ ꯑꯦꯟड ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯎꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯦꯟꯖꯇꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯟꯖꯩꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯏꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯅꯤ ꯀꯩ ꯎꯕꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩ ꯐꯥꯎꯕꯤ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯦ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ 10 ꯌꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯇꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ 2010ꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ 2010ꯗꯁꯨ ꯂꯩꯕꯀꯣ ꯁꯦꯂꯣ ꯔꯤꯚꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯟꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯟꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗꯣ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯒ ꯃꯇꯝ ꯐꯨꯜꯂ ꯂꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯒꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯞ ꯗ꯭ꯔꯝꯁꯦ ꯂꯥꯏꯞ ꯗ꯭ꯔꯝꯃꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯖꯅ ꯃꯤꯛꯁꯤꯡ ꯃꯥꯁꯇꯔꯤꯡ ꯐꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯅꯕꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯧꯗꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯀꯩꯗ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯊꯪ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯚꯟ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯑꯃꯗ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯗꯒ ꯆꯠꯂ ꯅꯝꯃꯨꯏꯕꯀꯣ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯖꯪꯒꯤꯟꯗ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯡ ꯃꯁꯤꯡꯒꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩꯝꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯄꯥꯔꯠ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯦꯟ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯏꯗꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯩꯁꯨ ꯇꯧꯖꯩ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯀꯩ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯀꯩ ꯁꯥꯎꯟ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯕꯦꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯗ ꯋꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯏꯔꯥꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯦꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯃꯥꯁꯇꯔꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯔꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯗ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯊꯥꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯊꯧꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯏ EP ꯃꯇꯝꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ 2011 ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯁꯥꯎꯟ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯗ ꯀꯩꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯥꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯊꯥꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯔꯗ ꯋꯥꯔꯛ ꯀꯩꯀꯥꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ ꯔꯤꯑꯦꯛꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯩꯖꯔꯕꯅꯤꯅ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯖꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯐꯤꯜ ꯍꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯃꯣꯅꯥꯔꯀꯤꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯞꯀꯃꯤꯡ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ 9-10ꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯜꯕꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯤꯇꯜ ꯇꯤꯖꯔ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯁꯣ ꯐꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯀꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯕꯤꯍꯥꯏꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯄꯜꯂꯒ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯕꯣꯛꯁ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯍꯣꯏ ꯕꯣꯛꯁ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯅꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣ ꯍꯣꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯣꯟꯐꯥꯏꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯅꯦꯀꯣ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯂꯤꯇꯔꯦꯜꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯂꯥꯛꯇꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯇꯅꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯣꯛꯁ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯟꯖꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ 8 ꯁꯣꯡꯅꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯐꯨꯜ ꯂꯦꯡ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯕꯠ ꯏꯁꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯕꯤꯡ ꯕꯣꯔꯟ ꯑꯦꯟ ꯕꯣꯔꯠ ꯑꯞ ꯍꯤꯌꯔ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯕꯦꯟꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯏ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯐꯪꯗꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ
remix taraga horakani aduga handaki sigi hariba album se habedi release to bomatam da di hujikan lariba streaming services Spotify guma YouTube Music guma siguma da release to bige ge khanbi bramram di ihan hanba matam 2010 daga di Spotify se India da su lakli ba dukan da adu hujik adugi khotong jaba su myamam su lere dana hadi streaming services myamam su le siguma service kano myam da su adum release to ge khanbi bra natraga hanagi phong ki ba isai myam da su mukhan nang release to bige gadra habedi akoina sum Spotify da ka taning maga thiraga khang da ba nu ngai ta ba adu khumjaka adu tomnu khumjarani ko aduga akoi handaki album sira ko here comes the sun na same yoy ko sina koi gi akoi myam ge dum plot adum oire si se ji because akoi gi pra akoi pok sulem phamna ure ko because of the our bandmates ko adu kanda mu amuk nongan la e haibagi ta ta mu yes like is a new sun is rising habagi message neba high time ko adugi keno maju message am sauna ko akoi kaki wana ta ba huji myam loi ko loi nana ba ngak ne ko ado num thaja ba like there is still hope to get no message of say here comes the sun and amadi yawe she yo ta tomar she okay by streaming service release to me tang je masi se adu sum akhoi gi sum akhoi sum khanna kan akhoi gi wakhaloni ko akhoi je adum hoi adum aina lama mi roin tong ren adu akhoi je mamang da gi su adum akhoi je hoi 2011 to hoi music video ma nang gi ba oda su hoi akhoi je MTV na MTV ra ba MTV visual MTV ra kaw ra ko moi visual ka no ma moi na akhoi da sei je moi akhoi moi channel thaja gi khojage na akhoi da mail tharak ba e yam phai ke no du din to kan da akhoi tha gi de ba tha gi de problem je ke no kan da moi asina khoi sensor certificate low wa ba khoi sensor certificate to Manipur da leite na sensor certificate ma pan da chatui ni khwa ni rs khwati gum ba regional gi ko adu paisa mu sang gi ko adu samna kan da de khoi YouTube de already khoi taw le tasena ha kan da moina tha ge ha ga di moi masana moi Bombay da leine ko moina khoi music video ta moina adu gi paisa mu moi tin da ba adu moi gi akhoi gi kano do hai ta re ne akhoi gi po tu moina moi gi jo thai ka ha ba khoi je ego class ha ga da khoi ju lain to ga thahan gi de ba ada khoi moi ne achoba moi di achoba company ni na ko khoi de mai adu ga hajiki kano gi wari se Spotify gi wai se pusilok tu ji kan ha kan da mi me am question je hang e ba khoi sei phang de khote da khoi na hai sina khoi khoi sei album release to no hon of da dum pa lakh khar sang dui ne ba paisa pu thok tin hai ta adu do akhoi na YouTube ma traga Spotify da streaming service me na khoi na hayeng release to re ta rong thagat pa hai sa si se kamai ta hai kan da Spotify gi da makna traga listener gi na makadi yam phai ba ada khoi de akhoi de paisa lakh akhoi paisa lakh da gi po cha si jam problem yam le maroi na akhoi di yam local band sai da gi akhoi kan wasi akhoi gi dum yam achau big kan na te na akhoi di si di world tour to da ba ma ki na te aduna achi pos le na khoi yam na han gi dum traditional ha ga ram analogy hai ta re khoi na dum traditional CDs ki from CDs ha jing matam da dum hoi CDs khoi kan tong na bo lai train hai ko adi computer yaw train computer da au ta so khoi dum CDs na dum yo ni ha ba ding sa gi yam value hai ta re ne sai je akhoi ne tang ju sai je yam value le ha ba na ta ba sai du gi sai akhoi gi value da khoi na ta ju da mayam do na dum na aduga akhoi once akhoi gi paisa ma khoi na khanja ba akhoi adugi trace hole yoga di hoi dum streaming platform da wudi thar thador kani aham bagi oina di hoi thari thador aro dum adubu ai matang sida di ai yajaning de kegino habada the Dirty Strike se local ne yamna localize obani ne khanjani de kegino da one of the first bands to perform in Zero Music Festival habadi it's a very big moment hai tare ko band sigi adu da sunate ne Rolling Stones India da ba feature tok dana adu da natana even Vans New Wave Music Festival da ga perform da hadi mayamna pamaktana kaurak panina aduna all over India da chatle aduna one of the most popular ne adum logjai aduna hoi adu adwana khanbi du sam phai ko but akhoi gi ba kanu dagi mo khalla kan ta sing sane ha kan da akhoi kai ni akhoi tang haidi means akhoi gi sigi album dagi akhoi haidi yam rabada haidi akhoi tour ma tawduri ko Northeast tour first ani aduga second first na first first na Northeast no second first na koi cities koi India gi mo asong gi cities kara oh masi se handa ke new album sigi upcoming tour sida okay karam kan dagi sigi tour se hobi ga toino comment tong misi plan da di ko khoi dai si hai de hang de da su ko khoi plan ni ko si je soi be soi hai bang handa ki October November sai de adu dagi hauroga hadi pura hadi Northeast and all over India gi tour ma tong hadi a very big comeback hai batare habadi koina gap le raga su back with the bang habadu ko adu ko makhata na ane lak chening basi okay
And like saying a music festival ki matang sida hadi Zero Music Festival is one of the first Manipur band to perform oigi ko adu degi yam su pamna gi ba adu maina oigi ba hadi amaina pauta je yakoina su matam da sum ta gi bada aduna hadi music ngasi performance ngasi ba da perform tau gi bada ko khwai degi nungai gi ba khwai degi habedi crowd ki degi su sound gi su stage nungai ba karam mana ngasi ba da Manipur da su mapan da su karam mana khwai nungai ba phaugi habedi ngasi performance kai experience le edu isai sai experience something share to biro I give an each and every gig loi nungai gi ko loi nungai gi pop ta khong ba amad ko loi nungai ga ta ko but zero dia ko gi fast back through night ko akoi mo gi first edition da akoi mo invite to aga mana with most akoi gi India gi apaw band loine lai matam ko in the same platform ko akoi ju moi ga compete tong na ba ngam gi opportunity phang ko aduga yamna good thing amna we were the hottest band of the festival type aduju matam gi most of the one of the most leading mac akoi RJ rock street journal na mo gi review irak pada akoi je hottest band of the festival ta bhai ko aduga stage lagi ek kumdrak pada Bombay dagi akoi independent artist manage to ba akoi manager am lai akoi stage lagi ek kumdrak pada dum you guys are very pure noi thamoi dagi sai and yam tina pa noi band manage to ge na dum ek kumda ba dum adugi habete yam acho opportunity ne ba manage phana ko manage to me like is remember mana name of dance festival ka selam mise new wave selam mana selam aduga amen nungai gi ba amna ko sibudi huji pudi sobar ore matam dui wai ni koi de koina gawa da khong do ma koi 2 days festival but rum vodka beer free flow ne 24 into 2 days it's Goa after all Goa su we ko so ma koi tak do huji pudi sobar boy huji tipo huji cha chana dre sa sa ga se ko ko pose outdated oi re fashion oi dre fashion oi dre outdated oi re mal le da ko so hoi mayam do chi time lo ga angang mayam hori mayam ju ai adum outdated oi sim di hai ni ko sim di yam chao ta tham ni haidar no habiro isagi khwai digi pamja ki ba hadi gig habe tare ko perform to ki da khwai nungai gi base kari oi ki do share do biro hoi Goa si nungai ko Goa gi nungai gi dum hoi ai gi su hoi adi Pondicchery si nungai gi Pondicchery su ama khong gi ko Pondicchery de san nungai gi Pondicchery se na dum adu gi journey do khoi se ka de Chennai da khong ma ga Pondicchery da khong e ba adu gi Chennai khong ba sina mu yam nungai sina kai gi no kan da khoi je ha ma khong ba chang matam si da akhoi kanamta mi kanam jing ba la am de jaga se hadi akhoi na khal le ba ko mo score na mega janam le bane pena gi moi ai ju dan ham ba score na mega janam le adu score bi moi na host do moi na host ko po ne ba ada moi hotel jada hotel gi hoi le hotel gi mai pop ma dan to le adu da khong ba ne ba Chennai gi F16 band am le moi na opening to ba hadi F16 du yam na moi di yam chana moi di world tour to ga moi am to re matam da moi gi isai am tang thok tangai ri ba ada aran to ga le khoi isai khom da sida moi je akhoi una du ni ka na moi su sang e ko akhoi le hotel room to ado kanam ta leiram da ba hai ta ha na khom adu ga isai gi timing hek yorok pasida na mi da lo chin khala ga khang gi amna noi bam oi gre ba adu gi khai di nga tang gi spontaneous oi la ga kana ado sound jo hai ta maru ni sound je khut ngai am to ba hadi jaga dem sound ne te ba adu sigi ELITETV gi building song tang manung ne ba sound adu ga dain adu ma fa nungai khra adu lo ga mo khoi je mo haji ki Pondicchery gi sna moi kano gi national Chennai gi na host to gi festival am hai tare adu main to ga adu gi su am tna si akhoi host to isna mu kamai to ga moi north east ma sa Assam dagi moi ani ahum khitang ne ba atai di atop lam ding atha ne ba da sum sigi akhoi ji ko bi matang daga moi na sum akhoi ge pulla ga wai tro ko do akhoi kong na ba hona ko moi atai gi ben me atop mayam jana ga ka tok ta ba hai tare ne khoi gi special le te kan to moi na haidrop ne adu moi na so ko moi gi oi pocket me di putho ko dia je kan na ko adu ga moi na treatment adana khoi to bi rakhi ba adu mayam hai tare ne journey ro adu mai na atai mayam su dum loi nungai gi ko hai de memorable stand out to ba se khoi dum haji si wari se tam khoi chana ga dum okay uma and over gi di ke oi gi experience ka si ba bu da zero nungai ko performance me na to khoi nungai bi ke famous ngi do gi tele gi ha gi audience nak ngai ta fil lo kon tin tan dum fil lo phang man ngai ba ta du ga ke dong ge clock ni di zero na khan ngai de ko ja phang ko ba okay now we gi di ke experience ai wena da strike ki di ai
Koi Nuai ko do wali male. It's just starting. Hadi na bagi oin hek yar padagi. Wayum sinu ngai kino. Fast ni sumai mo koi nang kong do. Hadi Manipur do su maming sa pem legi dala ko wayum na tay hadi fasu ngam legi ba. Wayum tung da wayum. Yes. Matanga sa dai laksaning ba se hadi music festival sa nungai ba Manipur do su dum yam sili ko mamang dadi hadi Ukhrul Chorchandpur adu kam yam silame. But hadi May 3 mamang chahi dagi haroga iranga sa Manipur da any performance any keno se loi thingre ko. Thing ba se da hojik pudi hoi cinema hamba khotpa si budi khatar etam tamne cinema release movie making loi hore ko but hojik ba the music ki matang da di hojik se any performance gig and cinema si gum si de to bole tre dana masi matang da as an artist as a performer kai happening si mi akoi gi experience da haraga di akoi kok ngai te hai dai ko ke kana kuin man gre da akoi ke se yam khong ni ha na ta mi gi khong asu ke su kai de ko mi gi khong da ko ni yeng sa su support to su ke su kai de ko adu mi gi su ta akoi su ta da pula akoi gi music gi sin ji ma pula akoi gi ireja na muthak ke beta da muthak la ga tham ba jam ngai ta ba hai dai ko adu ga tau ge haru ga su permission je ta koi amma de chung lo amma koi pra koi gi kaino sin je ai pra kai hai dun ai ji chamom ne hai ta ko aduga yamna motion ge hai ta mayam je ko lan jin manam ore kan ta ko mayam je ko adu tauba tawhum thokuna di khalle koi for the common people ko loina wana ribo ngakne koi wada ba mi to hik leite hai ta moi gi aina waba hele nang waba hele hai ba yar hai ta mi gi level da loina wana ri ngakne ado aduna entertainment ha posidi pra lai ha tak yo ko pone hai ta ko aduna atubo matam daga isei mayam song to daga ju ade macha tam tam na ho do ko ho ki ho do posidi yam tina music darka lai ba na khale hai ta ado si yanabdu ju akoi ju adum try adum akoi ju am ki album ga phone lai ta de ko ju private event ga sila adum release to gen chak nin lai hai ta ko but akoi si to ga akoi lana support to de ko te ha be wa na ta of course akoi gi ju oi ba akoi gi ma stand ama lai ho dra ga di akoi da yam nuwa da bagi ke no ma yam na phasa ba ba pam adagi mayam gi su dum share to bi ko haidi masi te pulap ki common ai gi ba kitang sum si je lan gi ma nga ta na ta ko ai gi ba kitang haji ki po da ken dina hai da kitang ai na ke no ma talong khalak pa ma ji wa khan ma wa khan da di sum hoi ai na hai ta koi kamai to ge da sum amang da khoi sei gi Manipur da to bu da khoi khong ni da ti yauk tre du akhoi yeng ba sa ba to bu da akhoi imana ba singi band to hei sei jung khong yeng sa ba da khoi police na kaina la ko lo shallo kain do si pot se thengne adagi mu khoi student organization me amna exam matam da adu to ya de kain haraga tawu badagi even instrument mai thadok pa thaban jong daga dhon mai thadok ko pa sigi pot se samna kan khitang aina simotan na mayam da sum aidi khanghan janing ba haigadra kamaina chung wakhan do haide samna kan hoi thabal jong ba sei du nakan thamse thabal jong ba che pung nungtin pung 8 dagina nurang mai pung 8 dagina pung 12 ma buk chung ne oi adaju da chongjari ba isan se ma ma ta angang moi budi moi gi di nuai ja bane but thabal don dil ban pa du gi di nuai bane ti ma gi di earning paisa tan bane adu halakan da mayum da ma gi family nung mayum salai du ne adagi hoi sai am tawre sai am taw se pung 10 buk tang taw bodong nen hai pung 10 ma khai ta de police la ang sai instrument du tek tai na bu ma teki khong gi du he thatlu kan hai bu ko loi hai be ai to we ai as organizer du gi responsibility loi ga dam ne ju ngasai gi thaban tong du ju oiro amadu oiro ko instrument gum ba adagi adumaina stage la lei ba mi du ding sai gi ma di mi do ni ura kan hai kan to boni ai ta mi du na nungdang pung baro ama bo dhon du thining an then ma te sai du nungdang pung 10 ma khai bu sin ma te overall management choirak pa dagi thingha bor ba su ai wari bo ba adu hayeng sam na kan da adu gi po se khoi dam khak thingna ki ba khoi thai khong e barney sing a som na ni ko jaga dai kama hai du na hung du khong kan kama to ge da si sin na mu khoi du na pressure la khalak hai ta organizers na kai pressure la kan da makha da mogi tawriba mogi khun gi mi sing sina thai chumain hai mai ta noi du lo shalo na noi event na da khoi da khong anu hai jalak pa ne akhoi da khong anu hai rak pa se akhoi yam khong bai wa de nat ta ba ko
samna hakanda ngasagi akoi khongono hari maram che kai mangino hakana moina ngasagi makhadagi pressure la ekole dadi adu problem di moina adu pot akoi da harakada bana moina dil toro ko moina dil toro sina ga le ko ala sigum baga ngasagi last di akoi se hek adagi da khong da ya de hakana khoi jam khong jing be hek ta ba gum ba gi ta adagi mu khong draga na mu ngasagi akoi se yamna kai hani akoi da khang ja akoi da yamna nungai jada ba hai ta koi je ta la u hai da lak pa sat loi sat pa gi ta artist ki integrity de deserve to be dana adu sigi se aina haijai sa si artist khudin makol em phau ba duga loina mak adum hajik manipur gi hindustani gi sali ba mayam si khoi loina mak pulla ga lei ba tani moina sudum hai ba kainu ne si ba last thing sagi moi da loin tai na bi ba hai ta organizer gi poto adi organizer ji ju phalong mang thok gi ba sin gi bumba last mi mang thok poto di sei sei ba kala kar moi joina instrument ma mai thado ki ba instrument ma to ba kai si mi gi paisa di wan ti value du na tenga sagi ai attachment hai ta ne ko du maina mi last year adu mayam am lei adu sigi se ketang Gyan tamina ba mindset hong mam suda ka lei yang pa za ba ngoma and now ba kai kai habini game si habedi tolori be the performance hadi band members sing Kennedy and Tom habedi ya kai yani ne adum ne ta okay aduna akoi music se almost last segment of this episode ta la eko aduna akoi aroibe segment da koi yamna interactive session yamna macha ma habedi mayam na ga rapid fire ga hai but a questions game habeta macha ma aina question khara dum hangjarake aduga yam thuna with just top of your head khanba whatever go achumba di habiru aduga sim khara hangjarake ko okay first si pulmo adu habiru the first album that you ever bought yam I example the I first album modern rock to I band gidi oidre but collections collection I modern rock to I China audio I fast cassette from the 90 or 110 something like that big thing okay mayam gidi I offspring America okay I gonna real sleep per gi ko mi wa de handok ka ta gi no bagi ai thai Aerosmith oh thani cassette one le ga gise okay next habedi if you could collaborate with any artist kana collaborate tong I Sex Pistol kamu jang puni ai ta okay no ai no male hoi hoi magi vibes se ko at me am gidi ke kele as ai di kana hai ai di khang je haidi adum haidi collaboration je dum open oi bra hoi ai hoi mai hai da mo da tau ge na du khan da bha ga da hai da okay mai le now ban ke dogi umang country okay in the future da dum open oi ga su ko dum yai ko adaga ngasi bawbada haidi any performance that the craziest thing that happened during a performance fan de yo igera noina perform to khibado oikira memory to stick out to but the craziest things that kari oigi craziest things I stage amazing okay so for the festival Dambuk to it's in Arunachal Pradesh so Orange Festival ko so we were called by them to chat le aduga Pantrang shuai ko ke kena puja ju matam da ka ju kok su ka nuai ta puja sa sa bai ta ko stage amazing so I matching but no maram oi kana sin da ko oi bani na over bleeding ju kitang oi plus you ju thak bani na kram en hen ju oi ko so isai ju pula festival mo minute 5 to 10 minutes pula late hai ta ai na mana mo ka da ko oi adu ju adi pra ek jek ching basira oi pa ching ya ado ko kana ka ma tha loi sai di matching ba tang gon di da oi adu mai the most craziest one yam gidi ai gi nangar haro ai habiro ai cái này xây được sớm là xây được cò của chúng cò của xe đừng có problem sao mà cây không được để cán cầu ta rồi còn ai để phun thay bê ta rồi xây dựng giàu được bên ta rồi nên được bác thế lâm này là cầu của xe đi lúa đu vào phía bên đi đấy xây được cây đó không được hầu thế hầu thế này bảo cây nó ai cái này à haji bắt đúng anh sang cái ai cái này cái đó hay ta đấy range đó xây có range đó ai sẽ akwai imana me na backstage da hai tare ai je akwai dum ai yo di akwai ai stage ka matam da ai di dum drink ai pang tau te ba ai di kaino ai sa gi oina ka su aina beer gum khara dum kitang tha edu da ga su yu nung yam thaksan de hai tare ne adu nu mi di imana me na harau ba kai ba ko mi sa kana ai je ka hen da lu re solo ai kita phong ba ta mi ko sai ga ne akwai manager da sai re ba kitang ka mai dai to wi a ro khol ro ga to ga adu ma tung da budi atopa ko kai no mo khong da budi fa khong ko le ka do na ko manung gi wai ko du mai to ga du ma di dum wai
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯎꯉꯝꯗ ꯂꯩ Okay. ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯤ? ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯖꯟꯖꯟꯅ ꯁꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯟꯖꯟꯖꯟꯅ ꯁꯤ ꯁꯣꯏ ꯈꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯏꯕ ꯁꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯄꯥꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯏ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧ Okay, next ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ free time ꯗꯀꯣ binge watch ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕ series cinema ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩ ꯀꯩꯀꯩ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯖꯔꯤ Gone with the Wind ꯅꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯐꯖꯕ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯦꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯁꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯆꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯑꯃꯁꯦ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯏ ꯐꯤꯂꯝ ꯀꯩꯀꯥꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗꯤ ꯌꯦꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯦꯡꯗꯦꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯦꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯆꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯎꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ upcoming albumꯁꯦ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯦ and ꯍꯥꯏꯗꯤ let's hope that there will be even a private session ga ꯂꯩꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒ maybe ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ entertainment and music ꯀꯤ scene ꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ revive tꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ and next very big congratulations to your new single and all the best and thank you for being on ELITETV Plus again matang asida akhoi indie evening gi episode asi matang asida loishanabagi tanja ama lojage mityeng tabiriba punwa makkosu amuka hana thagat phongdokchari amadi isa isana pamjaba isagi favorite band sing kana kana ga wari san haningi una haningba akhoi comment box adum thambiramu ngasi go inadi matang asida kaina naiba thangnang nijari binabi